An Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Juan. Liningi hi Pedro, nga nikit aniya nga nasunod haira ang tinun-an nga hinigugma ni Jesus. Aton sinandig ka ni Jesus, hanan ni hapon hira, nga nagpakiana, Ginoo hin-o ang magiling o haimo. Hanpa kita ni Pedro haiya, nagsiring hiya ka ni Jesus, Ginoo, ano man ang mahinanabo hini nga tao. Nagbaton haiya Jesus, kung karuyag ko nga mabuhi hiya, tubtuban akon pag-abot, ano man inlabot mo, sunod ha akon. Sanglit nagsarang didahan mga tinun-an ni Jesus insumat, nga diri mapatay ini nga tinun-an. Kundi waray magsiring Jesus nga diri hiya mapatay, nagsiring lahiya, kung karuyag ko nga mabuhi hiya, nga dahan akon pag-abot, ano man ang imulabot. Amo hiya ang tinun-an nga naghimang raw hini nga mga butang. Ngan amo liwat hiya ang nagsurat hini nga mga butang, ngan maaram kami nga matuod ani ginsiring niya. Niyan damo pa niba nga mga butang nga ginbuhat na Jesus. Unig surat ini nga tanan hintinag-usa, bangin diri maigo ini nga tanan nga mga basahan nga pagsusuraton dinhi habug-os nga kalibutan. Ang maupay nga sumat hanaton kataluwasan.